kan ram din mun hemi sa ko zalen na chung chang le Christian te nek chep sel kan ni na chung chang a le tuna BJP sarkarin hemi secularism paituma abe mek chung chang a hian press meet te mu le lok chau kan duwa hundem chang min lo siam the wangin lom thu kan hrim sa cheu ni ole kan hriat to angin India rama hian Christian te hi thi tu ta in kanom renga khovel ramza som kwa panga oma Christian ti du da na luar na ram sang sang ati du da zual na sang sang an han siaka keini hi ti du da zual ram le Christian te ngai saktam na ram som le pakhat na kan omani communist ram kan ti China khi keini ai chuan Christian te an na dim fe ti riat na chu som le paruk na da ya omani hemi chang ringot ko hian sa ko zalen na kan dan puya a om chung hian Christian te tan hian kan zalen lo ru hi he ani ti hi a chiang em a chumi ni wang chuan manga anga hemi secular alliance po hian thei top kan chuan na thachan chu tun hi ni tul kan ti em a a chan chu Christian te ti du da soi sak mek kan ni a hemi Synod Social Front ina kum sang ni le som le pakwa a anti chua po khan nasa takin an ron ziak to a khamian ziadan phei ka chuan in ngai sakna le tharum tho na chung chang hi hemi central sarkar kumi lok sabha a zo na number zanga somkwa nirok thani sang ni le som pariata zo na an chan na hin ron tar lang nge a chumyang chuan sang ni som le pathum khan tharum tho na hi zariat som ni pathum athenga nun na chan za za som thum pathum an nia yam za thi sang ni zan ni som rup pakwa ni ti chuan sang ni le som pariat theng in lok sabha zo na khan ron tar langa a to pa hian tharum tho na theng to za zong zong hi kum nga chung hian sang thum zasari somli pathum mani ti chuan nun na chan za zong zong hi zanga somni pani an ni a ti chuan liam za thi sing khat sang khat za som nga pakwa lai ni sa ko zalen na ram kan tia hian Christian te tor na hi arap thak ema chumi ni wang chuan tuna BJP kaldan Hindu Rashtra din tuma a kaldan hi an lo omin kan ria a chumi ni wang chuan voinia po hian kan ron machon le tu na chu chu helai thil bok hi ani a ti hian an ni chuan danang thap thap hian thil hi an ti thina amma sabera article 370 kan thria tanga Jammu and Kashmir hi kan khoi don an ti a an khoi kan ring phalo ni awang chu special status nei an ni a article zatum som sari hian ahum bet kadari ma se chu ti chung chuan August tha an khen meu chuan an khoi ta a parliament dan mang thapin an han di zol phota president rule an da a chumi zo nuwa phel nian phela union territory pania an da a ti chuan legislative assembly nei lo ve ve in thang thei lo ve ve in din mun niam takan da a tharuk chung an curfew internet an shutdown na an tornat dana hi khovelin kan khelo zokani chutiang chu an nia danang thapin parliament chunga tang hian an ron bei thina adang le chu komi ayada huna ram temple sakan tum khani a ama zongin bapri masjid a oma musulman ho biak in kan ti mai kha ma se an han thiat ta a dan ang thapin supreme court thu pekin thia ania tuna chuan ram temple ading le tamaya anti lo tura kan ngai hi anti zelani
ti chuan CAA han ti le a Citizenship Amendment Bill kha bill ani lai khan na sa takin kan dowa amaro chu an ti ta thawani Lok Sabha ngai po helai Mizoram MP athop na ati lan thu kha ding me wa soya kha kan moni kha ti chuan danang thap ani le sia wang hian he CAA hi ti ngai na le ta chuang lo ani ti chuan tuna hian UCC hi kan mang don an ti le ta parliament in than ma in chumi chu a eng to thak em a tuna vista muna parliament house ti mayang Lok Sabha Rajya Sabha kami a building thar an han hon khan constitution buthar an sema MP zonga kami a khan kami 42nd Amendment 1976 ha skiller ti le socialist kan lo pai dai to ni amendment ina danam kapa parliament anti anni na ru kan lo pai ringo ta tang po khan kan sa ko zalen na hi chuan be atok na sa le ti chiang vek to a parliament ve ka tanga pai tur ani lain parliament a tang ni lo an lo no re ringo ta kha thil mak dang dai tak a theng ani ti kha a sia tani tuna hian kan hlau lai te oma kumi Lok Sabha khuan MP anga tok em ani ta chuanin atan puite nen thei chuan zatum som thum pani lai ni chu tuna hianin he secularism ti hi he secular state ni tin hi secular state ni to lo tura an du ni chuan englai pon an ti thei reng ani Lok Sabha chunga tang kwan an nga to enga tingen la ti lo kan ti ro chuan hetiang nam tin chitin sa ko tin khoi tur ni wangi hem state om zong zat ve tal khan lo ratify angai thina kami ni wang kan state som pali an mamo belani an mamo ni tunan nei sa hi 11 states an tu noin da thein oma state pathum an la mamo ni chumi ni chuan one hemi state som ni pariat zat ve nan lo ratify chuan dan angin alut no nga amendment siam le turi chuan chak na ni har to khopang sa ko zalen nan pe to chuan sa ko zalen na kan dan bu om chung po ti khopa soi sak kan ni hi chuan sa ko zalen na hi bota ni ta se eng ang fakawin nge kan torang ti hi suang to thiam po har khop ani chumi ni wang chuan Mizoram Secular Alliance hi kan forma party pathumin Mizoram Pradesh Congress Committee le ZNP le PC party ten kan form ta a chumi bang chuan thei to pin kan soya hetiang himi kan fil dat na sa a tuni thana hi chuan BJP nilo BJP po thop ngai lo kan thana ngai BJP le a thop pui ni thei te hetiang ta ni chu hetiang ta chan voti pe lo sa mang u sa ko zalen na du tu champion pui tu congress i thang tha mang u tuni thani chu hun dang in than ne na in ang lo til dang lam na sa tak khen thei ni wang hian ti hi kan campaign out la po ani reng ani chu mi ni wang chuan voinya hian kan han ngen du chu a mai lo ani sa ko zalen na kan nei lai reng chung po kan da nei zia kiau ko lai po fundamental rights a ngei po kan nei lai po min soi sa du tu te hian police te po che thei lo wa an soi sak lai po en mai a an da du hi chuan dan chunga hian kan chunga ro rel don reng lo te chiang ani tuna po hianin police case a han lut sela Christian soi sak na chu ti khatia theng ti se akar le maya chod en kim hi fel le fai vet mai ni an man te pon chuang hal zela chumi rama chu kan ya wang chuan ei voin nia ni se asiruk lai nan ron thoka an ron thok chu ra helicopter an char tara khoi huna mo an chuma thil tam tak an tiama chu tiang mang chuan ani state dang po hian lak tho ni ti kha kan set poi ma ka ria Meghalaya po MLA pandi lek an nei ma sen control vek tho chu tiang bokin Nagalana po MLA song pati chawan nei BJP an control vek tho helaya Manipura thil theng kan sia
BJP thaturan ngaya anin peveka amaro chu voi nia kan mi zo na thak te nge natura room vong po an nam pui MLA ten an chan pui thi to chuang lo opposition MLA out thom kan khe to he reng lo ni chu mi ne wang chuan ke ni po hi helaya thopuin nia MNF le ZPM an nia chiang sa renga kan speaker lui zong takha Deputy Chief Minister turan nia an tia tang khan thil in zone room thui takhi a omani ti he chiang ani chu mi ne wang chuan an lo soi to zong te han thir ke tir hian ZPM leader ania mo MNF an nia mo mi zo te min bum chung hian puan noi thil tam tak omani ti hi a chiana wangin tun in thana hi chuan kre te mai la kan sa ko zalen na abo ai chuan Skiller resume low champion puitu Congress Party hi ivotra mangu ti kha kan han soidu ni in thil dam pakhat kan soidu le chu Forest Conservation Amendment Act 2023 chung chang hi helai hi Lok Sabha pasania kan tan chet ngai nom to lowa tuna hian kilometer za hemi border atanga ramri atanga ron te a kilometer za ve Myanmar le Bangladesh atanga ron te so hian forest clearance kan rama hian centralin amaron lakum na hian angai reng lo ni kan ram zong he zo ve chu wang kilometer za ve ron te ani si jong kan ram chung khoi muna point central sarkar kwan engemo specific importance atiang chi reng amaron la thia forest clearance sangai reng lo ti hi chiang takin adana tang khan ate thei ve kani chumi ne wang chuan he dan Forest Conservation Amendment Act 2023 hemi hi kan tan chuan dan lo om takani a voi ni theng hian hatiang hi an kalpui dan le su tan tum lo dan kan la fiat dan zela la ni a kan ram chunga hian mi khwal engma social thei nei lo ram kan ti chunga ngei po thu nei na nei lo kan ni chho don zel ni in langa hei hi poi kan ti tak zeta tin tuna hian to ber kan soi du chu vote share hi nithum December kha ania cholni ania elaya ko khana changte NGO changte political party changte kon kan ngen na sa to ma se voi ni theng hian ti dang lam ala ni lova chu thil mak tak po ni lo an rom tum sa ne wang hian amak lo ke ni mi zo te hi kan thang har lo ni chuan nui sen chung hian kan en lia manga atak ram alo then hunai ro chuan kan mit tui la thleng ti kan ringa chumi kan then lo na tu chuan thei to pi chuan tlang uti kha kan han soi do ni e lo me